Ndabasuje mbahaye ikaze kuri Chabi Esport, amahoro y'Imana abane namwe aho muri mu bice bitandukanye. Bifurize gukomeza kugira ibihe byiza mu bice bitandukanye muherereyemo. N'umwanya tugiye kuganira ku makuru y'imikino atandukanye avugwa hirya no hino mu mikino. Turahera iwacu mu gihugu cy'u Rwanda. Umutoza kuva yajyaho bwa mbere bamwita Adel Amrouche, umugabo w'umunya Algeria, amaze gusohora urutonde rw'abakinnyi bahamagawe mu ikipe y'igihugu. Abakinnyi 25 azifashisha bwa mbere ahamagaye hano mu Rwanda yafata akazi. Uyu mugabo yamaze kuba abashira hanze, nibo tugiye kuza tukagarukaho tukarebera hamwe ngo ni bande yahamagaye, tukarebera hamwe n'abajemo batari baherutse mu ikipe y'igihugu kubera byinshi bitandukanye turi buze gucamo gakeya. Andi makuru turi buze kugarukaho ni Rwanda Premier League yakomezaga muri iyi weekend. Imikino itandukanye yabaga muri weekend isize ikipe ya Sport iteretsemo ikinyuranye cy'amanota 4 hagati yayo n'ikipe yikurikiye. Turaza kureba ngo byagenze gute muri Rwanda Premier League. Muri volleyball imikino yakinaga playoff yatangiye hano mu Rwanda, imikino ya volleyball. Basket naho imikino itandukanye igomba gukomeza muri iyi weekend. Ku munsi w'ejo ku cyumweru nubwo bari babisubitse, ariko bashatse indi solution yuko imikino izaba mu mikino ya volleyball ndetse na basket. Nuko bihagaze turi buze kugarukamo byinshi bitandukanye. Ku mugabane wa Afurika hari byinshi biri kugenda bivugwa mu gihugu cya Misiri. Intambara ikomeje kuba intambara hagati y'amakipe akomeye mu gihugu cya Misiri. Turaza kurebera hamwe ngo ni ibiki biri kuvugwayo. Ku mugabane w'Uburayi byinshi bitandukanye biri kuvugwayo mu mashampiyona 5 akomeye, ndetse n'amakipe mukunda ari buze gukina muri weekend n'andi yamaze kuba akina. Turaza kurebera hamwe byinshi bitandukanye uko byaraye bigenze, ndetse n'ibyabaye uyu munsi n'ibizaba ku munsi w'ejo. Reka amakuru yacu tuyatangire tuyahera mu ikipe y'igihugu Amavubi. Umutoza Adel Amrouche afatanyije na Eric Nshimiyimana umwungirije bamaze gushira hanze urutonde rw'abakinnyi bazifashisha mu gushaka itike y'igikombe cy'isi cya 2026 kizabera mu gihugu cya Amerika. Ni Rwanda ruri muri groupe ya C cyangwa se itsinda rya gatatu, aho Rwanda ruyobowe n'amanota 7 n'ibitego 2 ruzigamye, rukaba rukurikirwa n'ikipe y'igihugu ya South Africa nayo ifite amanota 7 ariko yo ikaba izigamye igitego kimwe. Akaba ari imikino iteganyije kubera hano mu Rwanda. Imikino ni iyihe? Ni ikipe ya Nigeria izakina n'u Rwanda ku itariki 21, ni kuwa gatanu w'icyumweru gitaha, ndetse no ku itariki 25 ikipe y'igihugu y'u Rwanda ikazakina n'ikipe ya Lesotho. Ni match zose zizabera kuri stade Amahoro i Remera. Ni imikino yo gushaka itike yo kujya mu gikombe cy'isi. Izaba ari match ya gatanu ndetse n'iya gatandatu mu itsinda ikipe y'igihugu Amavubi igiye gukina. Abakinnyi bamaze kuba bahamagarwa mu ikipe y'igihugu Amavubi, abazamu ni Intwari Fiacre wahamagawe, Buhake Clement nawe yahamagawe, Ishimwe Pierre ndetse na Maxime Wonsenze akaba ari abazamu bahamagawe mu ikipe y'igihugu. Maxime igitangaje n'abantu bagiye bagarukaho urutonde mu gihe gito kimaze rusohotse, nuko uyu mukinnyi ahamagawe kandi adafite ikipe, mu gihe hari abakinnyi nka Bakwizera Olivier bameze neza muri Saudi Arabia mu cyiciro cya kabiri bari gukina, bo bakaba batahamagawe muri iyi campaign yo gushaka itike y'igikombe cy'isi. Intwari Fiacre nawe utari gukina mu gihugu cya South Africa muri Kaizer Chiefs, ni biteye impungenge koko amaze amezi hafi 3 yose atari mu kibuga, kuko kuva yava mu Rwanda mu kwezi kwa 11 mu ikipe y'igihugu bamaze gukina imikino ya qualifiers z'igikombe cya Afrika. Uyu mukinnyi yagera yakoze amakosa mu mikino 2 bahita bamwicaza ku ntebe. Kuri ubu ngubu hari n'igihe ataza no kuri bench y'ikipe ya Kaizer Chiefs, biteye impungenge. Ishimwe Pierre nawe akinnye imikino itagera ku 10 muri iyi season, ko atangiye gukina vuba ahangaha yicarije Pavel Nzira mu ikipe ya APR FC. Buhake Clement nawe akina mu cyiciro cya gatatu i Burayi, ariko nawe arakina, ariko ni icyiciro cya kure ntago ari level ihambaye. Bivuze ngo dushobora kongera kubona uwo bita Ntwari Fiacre mu izamu ry'ikipe y'igihugu Amavubi, nubwo amaze iminsi adakina mu ikipe ya Kaizer Chiefs. Ni uko nguko bimeze mu izamu. Abakinnyi bakina hagati, abakinnyi bakina imbere ya defense cyangwa se aba defenseur muri rusange
abakinnyi bahamagawe ni Ombolenga Fitina, Byiringiro Gilbert, Niyo Mugabo Claude, Mutsinzi Ange ndetse na Manzi Thierry hamwe na Nige na Clement Yunusu, akaba ari abo bakinnyi bahamagawe bakina nk'abadefanseri mu ikipe y'igihugu Amavubi. Abakina hagati mu kibuga hahamagawe Jihad kapiteni y'ikipe y'igihugu y'u Rwanda, Ruboneka ukina mu ikipe ya APR ndetse n'umukinnyi Gilbert Mugisha Boneri ukina mu gihugu cya Tunisia muri Stade Tunisien, unameze neza mu ikipe ye anabanza ndetse anakina bihoraho. Umukinnyi witwa Rubanguka Steve Haji ukina mu ikipe ya Rayon Sport, umukinnyi witwa Keve Muhire ndetse n'umukinnyi witwa Samuel Gerete nawe ukina mu ikipe ya La Louvière ukina hariya mu gihugu cy'Ubuholandi. Akaba ari uko bimeze ku bakinnyi bakina hagati mu kibuga, naho abakinnyi bakina basatira cyangwa se barutayizamu bahamagawe mu ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi, abo n'abandi ni Nshuti Innocent, akaba ari rutayizamu w'ikipe y'igihugu Amavubi, umwe mu bakomeje kugenda banitwara neza ariko na campaign iheruka ari umwe mu bitwaye neza, nabonye ibitego 3 mu mikino 6 yakinnye yo gushaka itike y'igikombe cya Afrika, nubwo byarangiye ikipe y'igihugu y'u Rwanda itayibonye. Undi mukinnyi wahamagawe ni Mugisha Didier Taichi ukina mu ikipe ya Polisi, akaba rutayizamu ukina mu ikipe ya Polisi. Habimana Yves akaba rutayizamu w'ikipe ya Rutsiro FC, ikipe ikinira i Rubavu. Raphael Yoroke yongeye kugaruka mu ikipe y'igihugu Amavubi nyuma y'igihe kirekire, yavuye no ku mugabane w'Uburayi aza ku mugabane wa Afurika akina mu gihugu cya Misiri. Uyu nguyu yari amaze igihe kinini ataboneka mu ikipe y'igihugu Amavubi kubera ibibazo bitandukanye, kuko uyu mukinnyi yagiye agirana n'abantu mu ikipe y'igihugu, harimo n'umutoza Thorsten Frank watozaga ikipe y'igihugu Amavubi Umudage, agahita afata umwanzuro wo kutazongera kumuhamagara. Kuri ubu akaba yamaze kuba agaruka mu ikipe y'igihugu, bamwita Raphael Yoroke, umukinnyi mwiza ukina imbere asatira cyangwa se aca kuri nimero 10. Abandi bahamagawe ni Jaber Manishimwe, uyu nawe ari gukina mu bihugu by'Abarabu muri Aziya. Uyu nyuma y'igihe kirekire adahamagarwa mu ikipe y'igihugu, yaherukaga mu ikipe y'igihugu ari mu ikipe ya APRC, yaje kuvamo akanerekeza hanze y'u Rwanda. Uyu nguyu akajya mu gihugu cya Algeria, biza kurangira bengutswe n'amakipe yo muri Aziya. Kuri ubu ngubu ari gukinira hirya za Iraq, niho ari gukina match imwe. Jaberi akaba ameze neza, akaba ari impamvu yahamagawe akagarurwa mu ikipe y'igihugu Amavubi. Umwe bakinnyi beza bakina basatira baturutse hagati, utashidikanya ku buhanga bwe. Dutegereje kureba uko bizagenda ndetse nuko azitwara muri campaign ikipe y'igihugu y'u Rwanda igiye gukina. Abandi bakinnyi bahamagawe ni Ishimwe Aniseti, akaba nawe ari gukina mu gihugu cya Tunisia. Ni umwe mu bakinnyi nabo bakina imbere baca ku ruhande beza, bari mu ikipe yo muri Tunisia ndetse waciye no mu ikipe ya APR, akaba ari yazamukiyemo abakinnyi beza. Na campaign iheruka yari yahamagawe n'umutoza Thorsten, araza ariko ntiyabona amahirwe yo kujya mu kibuga. Ni umwanya wo kongera kumureba. Inkuru yari itegerejwe n'abanyarwanda benshi, umukinnyi bari bategereje ndetse bakunda ni umukinnyi witwa Hakim Sahabu, nawe yamaze guhamagarwa mu ikipe y'igihugu Amavubi. Nanone yagarutse, wari umaze iminsi nawe atagaragara mu ikipe y'igihugu Amavubi kubera ko yari yashwanye n'umutoza, akahita avuga ko atazongera kumuhamagara kugeza igihe azaba atakiri umutoza w'ikipe y'igihugu Amavubi. Na wundi ni Thorsten Frank Spitler, niwe tuvuga wahoze atoza Amavubi. Yagiye aca abakinnyi bamwe na bamwe mu ikipe y'igihugu, akavuga ko we ku mpamvu ze atazongera kubahamagara, bazongera kugaruka mu ikipe y'igihugu ngaruko atakiri umutoza wayo. Kuri ubu rero uyu mukinnyi umeze neza mu gihugu cy'Ububiligi, impizanyo Standard de Liège, yamaze kuba agaruka mu ikipe y'igihugu Amavubi, akaba no kugenda yitwara neza no mu ikipe ye. No mu cyumweru cyatambutse yatowe nk'umukinnyi mwiza w'icyumweru, akaba akomeje kugenda yitwara neza mu gihugu cy'Ububiligi, akaba ariyo mpamvu yagarutse mu ikipe y'igihugu Amavubi. Umutoza Adera Murushi amugira icyizere afatanyije na Eric Nshimiyimana, akaba ari abakinnyi bahamagawe uyu munsi ku ikipe y'igihugu Amavubi. Bazatangira kampu ku munsi wo kuwa mbere, aho bazaba bari kwitegura umukino bafite ku munsi wo kuwa gatanu bakina n'ikipe y'igihugu ya Nigeria mu mikino ya qualifiers za World Cup
kizabera mu gihugu cya Amerika na Canada na Mexique mu mwaka wa 2026. Akaba ari abo bakinnyi bahamagaye mu ikipe y'igihugu Amavubi. Abenshi turabazi mu ikipe y'igihugu Amavubi, tubona nta mukinnyi mushya wajemo mu ikipe y'igihugu. Abakinnyi batandukanye bandi mu kintu twibagiwe, ni umukinnyi wundi wari kuza mu Mavubi bamwita Kwizera Georgia, akaba nawe yongeye guhamagarwa mu ikipe y'igihugu Amavubi. Niyo mukinnyi twibagiye kugarukaho, nawe ari muri ba rutahizamu b'ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi, bazaza gufasha ndetse no kureba ko ikipe y'igihugu y'u Rwanda yakongera igatsinda Nigeria yabitsinze kabiri kikurikiranya, ikaba yakomeza kuyobora urutonde rw'agateganyo muri groupe ya gatatu, mu itsinda rya gatatu rurimo rya C, aho bari gushaka itike y'igikombe cy'isi. U Rwanda runayoboye rufite amanota 7 ruzigamye n'ibitego 2, runganya amanota n'ikipe ya South Africa, ariko iyo izigamye igitego kimwe. Nibyo biri kuvugwa ku ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi. Amatsiko yamaze kuba ashira, abenshi bari bategereje kureba niba hari impinduka cyangwa se niba ari abakinnyi bashya, ariko igishimishije cyane nuko abakinnyi basanzwe mu ikipe y'igihugu Amavubi bajyaga bahamagarwa baraciwemo, bamwe na bamwe bamaze guhamagarwa, barimo Rafael Yorke ndetse na Hakim Sahabu bamaze kuba bagaruka mu ikipe y'igihugu Amavubi, ndetse na Jaberi ni umwe mu bashya bari bamaze iminsi bataza mu ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi. Muri Rwanda Premier League imikino itandukanye yakomezaga muri iyi weekend. Yatangiye ku munsi wo kuwa gatanu, ikipe ya Gorilla itsinda ibitego 2-0 ikipe ya Muhazi United. APR FC inganya ubusa ku busa n'ikipe ya Gasogi United. Ni ikipe ya Gasogi United imbere y'umukino umugabo uyiyobora mu itagakoza Nkuriza Charles, akaba ari perezida w'ikipe ya Gasogi United KNC, ariko azwi cyane uyu mugabo yari yatangaje ko agiye gukora revenge ku ikipe ya APR FC, anatabaza avuga ko bagomba kubaha abasifuzi beza kugira ngo bazabashe gusifura umukino neza. N'umusifuzi ni umukino wasifuwe na Abdul Twagirumukiza. Umugabo witwa KNC nyuma y'umukino yaje kubatangaza ko yishimiye ibyavuye mu misifurire, nubwo hari penalty avuga ko ishobora kuba itaratanzwe, ariko avuga ko uko biri kose byagenze neza. Revenge ye nubwo itabaye 100%, ariko ngo hari icyo akoze ko atesheje amanota ikipe ya APR FC. Ikipe ya APR FC yagombaga gutsinda umukino ku wa gatanu, ikarara ku mwanya wa mbere irusha ikipe ya Rayon Sport inota 1, mu gihe Rayon Sport yari itegereje gukina kuri uyu munsi wo ku wa gatandatu, aho turi buze no kugarukaho uko umukino wayo wagenze. Ikipe ya APR FC ikaba ari umukino wa gatatu idatera mu izamu. Umukino wa Gasogi United mu gikombe cy'amahoro kwishyura banganyije ubusa ku busa, Rayon Sport banganye ubusa ku busa, ndetse na Gasogi muri shampiyona banganyije ubusa ku busa. Bikaba bikomeje kugorana mu ikipe ya APR FC na barutazamu no kubona incundura. Ikibazo kiribazwa niba ari abakinnyi babi b'ikipe ya APR FC bakomeje bavuga ko ubusatirizi butameze neza, dore ko naba Godwin Odibo ndetse na Batidebere batandukanye n'ikipe ya APR, naba Apa Masongwe bagatandukana, ariko nabaje kubasimbura Akim Kiwanuka umugande nawe ntago ari kwitwara neza, nta bitego ari kubona, afite igitego kimwe. Denis Omedi nawe yatsinze ibitego 2 yahagarikiye aho ngaho. Watara nawe yatsinze igitego, nawe yahagarikiye aho ngaho. Ubona ko ikipe ya APR kandi yabaguze mu kwa mbere iteganya cyangwa se ibizeyeho ko bagiye kuza gufasha ikipe ya APR kubona ibitego ndetse no guca incundura. Bikaba bikomeje kugorana ku mutoza w'ikipe ya APR Darkonovic, nawe abantu bari kwibaza uyu ni mutoza bimeze gute. Abakinnyi yasabye mu kwezi kwa mbere yarababonye, abataka nibo bavuga ko adafite, kuri ubu hamaze kubabona ntago ari kubabyaza umusaruro, ntago ikipe iri kubona intsinzi. Abakunzi b'ikipe ya APR FC barababaye cyane hirya no hino, bakomeje kwibaza ibiri kuba ku ikipe yabo, bakomeza kugenda babona amahirwe yo kuba bayobora urutonde rwa shampiyona, byibura ngo bajye muri reaction yuko barindira ko Rayon Sport iza kuyikora. Bikomeje kugorana. Nibyo ku ikipe ya APR FC kuri uyu munsi. Ikipe ya Rayon Sport yatsinze ikipe ya AS Kigali ku isaha saa 12 nibwo umukino warutangiye hariya muri Kigali Pele Stadium. Ikipe ya Rayon Sport bayibanza igitego mu gice cya mbere cyatsinzwe n'umugande Emmanuel Arnold Okwi,
atsinda igitego cyiza mu gice cya mbere. Ikipe ya Rayon Sports iragaruka mu gice cya kabiri ku minota 63. Roger Rouge mu kibuga asimbuye Suleiman Dape atsinda igitego cyiza cyo kwishyura cy'ikipe ya Rayon Sports, biba 1-1. Mu minota wa 75 kuzamura iba abonye igitego kindi, ni igitego cyatsinzwe n'umukinnyi Biramahire Abedi Rutahizamu waje gusimbura Fare Nganye wongeyeho muri uku kwezi kwa mbere kugira ngo aze gufasha ikipe ya Rayon Sports. Uyu mukinnyi akaba afashije ikipe ya Rayon Sports kuba iya mbere ishizemo ikinyuranyo cy'amanota 4, n'ubundi yari iya mbere ariko iri kurusha ikipe ya APR inota 1, ariko kuri ubu ngubu ikinyuranyo cyabaye amanota 4 yose. Ikipe ya Rayon Sports ikaba ifashe umwanya wa mbere, ikagiye kumaraho iminsi igera nko kuri 14 cyangwa se ibyumweru bibiri muri rusange, kuko hagiye kuba imikino ya international break mu makipe y'ibihugu, akaba agiye gukina imikino itandukanye. Rayon Sports iri ku mwanya wa mbere ndetse inarusha ikipe ya APR amanota menshi. Rayon Sports yamaze kuba yikwiza amanota 46 mu gihe ikipe ya APR ifite amanota 42. Ikipe izikurikiye ni ikipe ya Gorilla ku mwanya wa gatatu n'amanota 33 inganya n'ikipe ya AS do Kigali. Imikino yindi yakomeje itandukanye. Amagaju atsinda ikipe ya Marine ayisanze mu rugo ibitego 2 byose kuri 1. Bugesera itsindwa mu rugo mu Bugesera n'ikipe ya Polisi igitego 1-0. Amashami noneho yagize uko abigenza, ntabwo yongeye gutakaza imbere ya Bugesera, yakomezaga no kubagora, nabo batari bameze neza muri iyi minsi. Ikipe ya Rutsiro yari gukina n'ikipe ya Mukura ku isaha y'isa 9 zuje. Iyi match baze kwisubika kubera ikibazo cy'imvura nyinshi yaguye hariya ihuye ku kibuga, amazi akaza kuzura mu kibuga, umukino bakawusubika. Ni umukino uzaba ku munsi w'ejo nta gihindutse, dore ko umukino amategeko avuga ko umukino iyo usubitswe uba hatarenze amasaha 28, bivuze ngo ni bukeye bwaho umukino wongera kubera kuri za saha n'ubundi, kuko uyu noneho wari utaratangira uzatangira bushya. Ubu bushize n'ubundi niko byagenze, Mukura yakira ikipe ya Gorilla barawusubika, ariko bawusubitse ugeze ku minota 60. Bukeye bwaho bakina iminota 30 yari isigaye. Mukura icyo gihe yatsinze ibitego 2-0 atsinda ikipe ya Gorilla. Ni muri weekend itambutse, mu gihe ikipe ya ya Edenzer izakina ku munsi w'ejo n'ikipe ya Viziyo. Hari umukino wabereye i Musanze, ni umukino wahuje ikipe ya Kiyovu Sport ndetse n'ikipe ya Musanze FC. Ni umukino wari ukomeye, wari wahawe ishimwe Claude Cyucyuri wasifuye derby y'u Rwanda muri weekend ishize yahuzaga ikipe ya APR na Rayon Sports. Ni umukino wari wahawe asifuzi mpuzamahanga gusa, kubera ko uyu mukino urakomeye. Ikipe yari ku mwanya 15 ariyo ikipe ya Kiyovu Sport ikurikira iya nyuma n'amanota 18. Musanze iri ku mwanya wa 14 n'amanota 19, bivuze ngo yarushaga inota rimwe ikipe ya Kiyovu Sport. Yari imaze imikino 2 ibona intsinzi. N'umukino ikipe ya Kiyovu Sport yakubiswemo ibitego 3 byose ku busa n'ikipe ya Musanze. Ikipe ya Musanze itsinze ibitego 3 ku busa, isiga kuri uwo mwanya umanuka, inayishiramo ikinyuranyo cy'amanota 4, bivuze ngo ikinyuranyo kiri hagati yayo n'ikipe iyikurikiye ariyo Musanze iri imbere yayo ni amanota 4. Bigoye cyane ku ikipe ya Kiyovu Sport, icyizere cyagabanyutse kikajya hasi. Nyuma y'umukino hakaba imvururu nyinshi, abakinnyi bakarwana ba Kiyovu Sport ndetse n'abafana bakarwana bashaka gutongana na buri wese, bagerageza gukora ibintu bitari byiza ari iyi Musanze. Ikipe ya Kiyovu Sport nuko icyizere babonaga kirimo kiyoyoka, kandi bari bagiye bafite icyizere cyinshi cy'uko bashobora kubona intsinzi bakaza gukurayo amanota 3, ku buryo mu mikino iri imbere bajya kuyikina n'ubundi bari imbere y'ikipe ya Musanze, ariko ntabwo byaje kubakundira. Ni umukino waranzwe n'imvururu nyuma yawo umaze kurangira, abafana barwana n'abantu biriya i Musanze, n'abakinnyi bagenda barwana batongana, abapolisi za kuhagoboka irakiza, ariko ni umukino wari ukomeye ndetse wanarangijwe n'amahane menshi. Ikipe ya Kiyovu Sport ubona ko icyizere cyongeye gusubira hasi ndetse kikayoyoka. Ni mu gikipe ya Viziyo ku munsi w'ejo ufite umukino n'ikipe ya Etincelle hariya i Rubavu kuri stade Umuganda. Iramutse itsinze umukino wayo yahita isatira ikipe ya Kiyovu Sport bakanganya amanota 18 kuri 18, bikaba byahita bigenda birushaho gukomera
nuko bagiye mu mikino ya international break bihagaze ku makipe yose muri Rwanda Premier League. Twabigarutseho ko ikipe ya Rayon Sports iri ku mwanya wa mbere n'amanota 46, ikipe ya APR ku mwanya wa kabiri n'amanota 42, ikipe ya Gorilla n'amanota 33 ku mwanya wa gatatu, ndetse n'ikipe iri ku mwanya wa kane ni ikipe ya AS Kigali n'amanota 33 inganya n'ikipe ya Gorilla Football Club. Amakipe abiri ya nyuma amanuka ni ikipe ya Vision n'amanota 15, Vision ifite umukino izakina ku munsi w'ejo, ndetse n'ikipe ya Kiyovu Sport ku mwanya wa 15 n'amanota 18. Akaba ari intambara yo kureba ko amakipe azaguma mu cyiciro cya mbere ikomeye mu gihe hasigaye imikino 9 gusa yo gukinwa muri Rwanda Premier League, dore ko muri weekend bakinaga umukino wa 21 muri shampiyona y'igihugu y'u Rwanda. Nyuma yo kuva muri Rwanda Premier League, reka twirebere hamwe imikino itandukanye yakinwaga. Imikino ya playoff yatangiye muri volleyball mu Rwanda. Muri Petit Stade byari ibicika, ibiro bivuza ubuhuha, amakipe yesurana, amakipe ane mu bagabo ameze neza yatsindiye kujya mu mikino ya playoff, n'amakipe ane mu bagore nayo yabitsindiye kujya mu mikino ya playoff. Yose yakinnye muri iyi weekend. Imikino imwe yabaye ku munsi wo kuwa gatanu, indi mikino iba kuri uyu wa gatandatu. Ikipe mu cyiciro cy'abagore, ikipe ya Kepra yakinaga n'ikipe ya Polisi yakinaga n'ikipe ya Kepra. Ikipe ya Polisi itsinda amaseti 3-1 itsinda ikipe ya Kepra, naho ikipe ya APR Women Volleyball Club itsinda ikipe ya Rwanda Revenue Authority amaseti 3-2. Ni umukino warugoranye wabaye kuri uyu munsi, ni umukino ubona ko wasabye Seoul kugira ngo ikipe ya APR ize gucyura uyu mukino w'uyu munsi. Naho mu cyiciro cy'abagabo, ikipe ya Polisi ejo ku munsi wo kuwa gatanu yatsinze ikipe ya REG amaseti 3-1. Ikipe ya REG itsindwa n'ikipe ya Polisi. Polisi ikomeza kugenda yitwara neza, yongera gusubira ku mukino wa nyuma kureba ko yazongera gutwara igikombe cya shampiyona cy'uyu mwaka. Naho ikipe ya APR Volleyball Club yatsinze amaseti 3-0 kuri uyu munsi itsinda ikipe ya Kepra. Ikipe ya Kepra ni ikipe nziza yaje uyu mwaka, ariko iri kugenda yiyubaka itaragera kuri level ikipe ya APR. Bivuze ngo imikino amahirwe menshi nuko ikipe ya APR Volleyball Club izahura n'ikipe ya Polisi kuri finali y'iki gikombe cya shampiyona y'icyiciro cya mbere muri volleyball. Tuvuye mu mikino ya volleyball itandukanye yabaye kuri uyu munsi, imikino ya basket ntago yabaye, ariko izaba ku munsi w'ejo. Imikino ya basket mu cyiciro cy'abagabo ku munsi wo kuwa gatanu hasohotse itangazo risubika imikino yari ihari, dore ko ari kuba ku munsi wo ku cyumweru ikabera muri BK Arena, ariko kubera ibikorwa bizabera muri BK Arena ku munsi wo ku cyumweru, nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda azaba yagiye kuganira n'abaturage bo mu mujyi wa Kigali. Ni ibirori byari kubera i Gahanga, ariko bikaza kimurirwa muri BK Arena kubera ikibazo cy'imvura imaze iminsi iri kugwa, na meteo yaje gutangaza ko ibihe bitoroshye. Amakipe atandukanye ari gukina imikino ya basket aza kuba Ferwafa ibisubika, ivuga ko bitagikunze, ariko bazamenyesha abakunzi b'umukino wa basket aho bizabera. Rero yamaze kuba bisohora, imikino izabera muri Petit Stade ku munsi w'ejo ku cyumweru. Umunsi w'ejo ku cyumweru imikino izaba ni imikino ibiri. Ikipe ya Orion izakina ku isaha 11:30 ikina n'ikipe ya Orion izaba ikina n'ikipe ya Espoir, naho ku isaha 2:30 ikipe ya APR Basketball izaba ikina n'ikipe ya Patriot. Umwe mu mikino ikomeye imeze neza ihuza abakunzi ba basket hano mu Rwanda, amwe mu makipe abiri afite abafana benshi, Patriot ndetse n'ikipe ya APR Basketball. Ni imikino yombi uzishyura 5,000 ukareba umukino ahasigaye hose, ndetse n'ibihumbi 15 muri courtside cyangwa se ahandi hasi ureba wegeranye n'abakinnyi. Akaba ari iyo mikino izaba muri basket ku munsi w'ejo. Nuko bihagaze, nabo bari kwitegura gukina imikino
bari kwitegura gukina imikino ya playoff muri basketball hano mu Rwanda. Akaba ari uko nguko bihagaze mu Rwanda muri rusange, niba nta kindi dusimbutse. Ikipe mu gihugu ku mugabane wa Afurika, mu gihugu cya Misiri, amakipe akomeje kugenda agorana. Nyuma ikipe ya Al-Ahly yavuze ko itazakina umukino wa shampiyona ikina n'ikipe ya Zamalek iri gusifurirwa n'abasifuzi b'imbere mu gihugu. Hari hasohotse itangazo rivuga ko bashyize mu 25 by'idolari by'umusifuzi mpuzamahanga uzaza gusifura uwo mukino, ariko nyuma gato ikipe ya Zamalek nayo yaje kuba ivuga ko itazakina n'ikipe ya Pyramide hataje umusifuzi mpuzamahanga. Bikomeje kugorana mu gihugu cya Misiri, amakipe akomeje kwanga gukina avuga ko abasifuzi bataba fair cyangwa se batitwara neza, ku buryo amakipe yamaze kubahakana abasifuzi imbere mu gihugu. Na Zamalek yunzemo mu byarahiri iza kuvuga ko nayo itazakina na Pyramide nibatazana umusifuzi mpuzamahanga. Bikomeje kugorana. Pyramide n'ubundi iracyabayoboye, iri ku mwanya wa mbere, Al-Ahly ku mwanya wa kabiri, ndetse n'ikipe ya Zamalek ku mwanya wa gatatu. Akaba ari shampiyona y'icyiciro cya mbere mu Misiri ikomeje kugenda igorana, abona ko bukera buri kurengera bugatuma bica n'ireme ry'umupira w'amaguru mu buryo busanzwe. Ni mu gihe n'ikipe y'igihugu ya Misiri yamaze kuba inahamagara no ku mugabane wa Afurika, ni byinshi bihavugwa. Ni amakipe y'ibihugu atandukanye ari kugenda ahamagara abakinnyi bayo. Amakipe nka Mali nayo yahamagaye, amakipe atandukanye za Gambia, za Mozambique, amakipe yose yamaze kuba ahamagara abakinnyi, na za Cameroon bahamagara abakinnyi bazifashisha mu gushaka itike izabajyana mu gikombe cy'isi cya 2026 kizabera mu gihugu cya Amerika, Canada ndetse na Mexique. Nibyo ku mugabane wa Afurika twatugarutseho. Reka turebere hamwe byinshi bitandukanye biri kuvuga ku mugabane w'Uburayi. Duhereye mu gihugu cya Espagne, ikipe ya Real Madrid imaze gutsinda mu kanya ibitego 2-1 itsinda ikipe ya Villarreal. Ni ibitego bya Kylian Mbappe uzuzaga ibitego 30 muri iyi sezo kuva yajoininga ikipe ya Real Madrid. Inafata umwanya wa mbere by'agateganyo n'amanota 60, ikaba iri kurusha amanota 3 ikipe ya FC Barcelona izakina ku munsi w'ejo, igakina n'ikipe ya Atletico Madrid. N'ubundi bakurikirana, Atletico Madrid ifite amanota 56, ikipe ya Barcelona ifite 57, mu gihe Real Madrid ifite amanota 60 yamaze kuba ifata umwanya wa mbere. Ikipe ya Barcelona ariko yo iracyafite n'ikirarane, yari gukina muri weekend ishize ubwo bapushaga umuganga wabo wa mbere bakaza gusubika umukino wabo. Bari gukina muri iyo weekend, bari gukina n'ikipe ya Osasuna. Akaba umukino ukomeye uzaba ku munsi w'ejo ku isaha 4 z'ijoro, uzahuza ikipe ya FC Barcelona ndetse n'ikipe ya Atletico Madrid ku munsi w'ejo. Ikaba ari La Liga Santander. Ikipe ya Atletico Madrid ishaka kwihimura nyuma yo gusezererwa mu mikino ya Champions League, bavuga ko banibwe n'ikipe ya Real Madrid. Reka turebe, tunategereze ko bizagenda ku munsi w'ejo. Naho mu gihugu cy'Ubudage, ikipe ya Bayern Munich yatsinzwe n'ikipe ya yanganyije n'ikipe ya Union Berlin igitego 1-1. Iracyari ku mwanya wa mbere, yujuje amanota 62. Mu gihe ku munsi w'ejo ikipe ya Bayer Leverkusen izakina n'ikipe ya VfB Stuttgart. Ku munsi w'ejo ikipe izaba ireba ko yatsinda ikaba igabanya ikinyuranyo. Ikipe ya Bayer Leverkusen nyuma yo gusezererwa mu mikino ya Champions League n'ikipe ya Bayern Munich ifite amanota 53, mu gihe ikipe ya Bayern Munich ifite 62. Itsinze ku munsi w'ejo ikipe ya Bayer Leverkusen yagira amanota 56, ikaba iri kugabanya ikinyuranyo kirimo hagati yayo n'ikipe ya Bayern Munich imeze neza y'umutoza Vincent Kompany, wanabonye itike imujyana muri 1/4 kirangiza mu mikino yo ku mugabane w'Iburayi. Naho mu gihugu cy'Ubwongereza kuri uyu munsi ikipe ya Manchester City yanganyije ibitego 2-2 n'ikipe ya Brighton Hove Albion ku kibuga Etihad Stadium. Ikipe yari yabanje inatsinda igitego hakiri kare, iza kwishyurwa n'ikipe ya Brighton ndetse iza kubona icya kabiri Man City. Ikipe ya Brighton iza kongera kubona igitego cyo kongera kwishyura ikipe ya Manchester City. Kuri Etihad havana inota rimwe banganya ibitego 2-2. Ikipe ya Manchester City inanirwa gufata umwanya wa kane, dore ko yarushwaga n'ikipe ya Chelsea amanota 2, iri ku mwanya Chelsea iri ku mwanya wa kane. Itsinda rifite ijya imbere inota rimwe, ariko
bikaba byayinaniye kujya imbere kugeza kuri ubu ngubu. Ikipe ya Manchester City ikomeje kugenda isubira inyuma mbere ko ikina uyu mukino mu mikino 5 yaherukaga rimaze gutsindwa imikino 3 itsinda imikino 2 ihongeyeho n'uyu nguyu inaniwe kubona amanota 3 ikomeje kugenda isubira inyuma muri Premier League. Muri Premier League kandi ku munsi w'ejo hari imikino ikomeye harimo nka North London Derby, ikipe ya Chelsea izaba ikina n'ikipe ya Arsenal kuri Emirates Stadium. Ni umukino ukomeye uzahuza amakipe yombi. Chelsea ireba ko yakomeza gushimangira kubona umwanya wa 4 wo muri Big 4, yareba ko yazakina imikino Champions League umwaka utaha. N'ikipe ya Arsenal nayo ireba ko yabona amanota 3 igakomeza kwegera igabanya ikinyuranyo kiri hagati ya n'ikipe ya Liverpool, dore ko ikipe ya Liverpool dukomojeho yo ifite umukino ku munsi w'ejo utari shampiyona. Muri shampiyona ariko ikipe ya Manchester United izaba yagiye gukina n'ikipe ya Leicester City ku kibuga King Power. Ikipe ya Manchester United izaba yagiye kuyisura. Ikipe ya Manchester United ikeneye gutsinda kugira ngo ive ku manota 33 ifite ibe yazamuka ku rutonde rwa shampiyona yongere yegera imbere. Ni ikipe ya Manchester United ubona ko ikeneye amanota kugira ngo ive mu myanya mibi ibe yakomeza kwegera imbere, dore ko igeze ku mwanya wa 15 byaba ari igisebo ikomeje kuguma inyuma cyangwa se kazasoreza aho iri. Ni mu gihe Premier League iri gukinwa umukino wa 29 akaba ari uko bihagaze mu Bwongereza. Kandi ku munsi w'ejo ku isaha y'isa 12:30 Carabao Cup finale, ikipe ya Liverpool impamvu mutayumvishe muri shampiyona izaba iri gukina n'ikipe ya Newcastle United. N'umukino ukomeye uzahuza amakipe yombi. Ikipe ya Liverpool izaba ireba ko nyuma yo gusezerera muri Champions League n'ikipe ya Paris Saint-Germain ireba ko yatwara igikombe cya Carabao Cup, cyaba ari igikombe cya mbere ku mutoza Arne Slot, kaba ari kwinjira kwiza mu ikipe ya Liverpool, yaba anagabanyije igitutu nyuma yo gutsindwa agakurwamo mu mikino Champions League, kandi ari umwe bahabwaga amahirwe yo kuba yakomeza muri Champions League akazanagera kure muri irushanwa. Umunsi w'ejo azaba ahura n'umutoza Eddie Howe utoza ikipe ya Newcastle ugejeje ikipe kuri finale ya 2 mu gihe cy'imyaka hagati y'imyaka mu myaka 3, ariko n'umwaka wari wabanjije ushize yarageze kuri finale agatsindwa n'ikipe ya Manchester United ibitego 2-0. Kuri ubu ngubu byinshi byo kwitega na kanyamuneza ku ikipe ya Newcastle. Bamaze kuba bahamagara abakinnyi 3 bayo barimo Dan Burn, Anthony Gordon ndetse na Tino Livramento kapiteni w'ikipe ya Newcastle United. Ivuga ko nayo iri tayari abakinnyi batandukanye barimo ba Alexander Isaac, ba Bruno Guimaraes, abakinnyi beza biteguye gukora ibishoboka byose kugira ngo bareke ko bakegukana igikombe cyabo cya mbere muri generation yabo mu gihe kirekire kirenze imyaka irenga 40 yose. Baranisha no baheruka gutwara igikombe cyari cyo cyose, ni igikombe cya shampiyona. Ikipe ya Newcastle iheruka icyo gikombe, abari gukina bose shobora kuba abari gukina muri Newcastle shobora kuba abo ngabo bose nta numwe wari wakavutse uri gukina mu ikipe ya Newcastle. Umutoza Eddie akaba ahanzwe amaso y'umwongereza kubera ko yakora amateka yo guhesha igikombe cya mbere ikipe ya Newcastle. Liverpool nayo ishaka kureba ko yatwara igikombe cyayo cya mbere n'umutoza Arne Slot. Naho izindi nkuru twagarukaho ku ikipe ya Chelsea. Ikipe ya Chelsea yamaze kuba yumvikana ndetse yibikaho umukinnyi witwa Giovanni Quenda, akaba ari umukinnyi ukiri muto y'imyaka 17 kuva mu ikipe ya Sporting Club de Portugal. N'umukinnyi ikipe ya Chelsea yamaze kuba yumvikana byose byanyuma asigaye gusinya. Uyu mukinnyi akina imbere yataka aca iruhande rw'ibumoso. Umukinnyi mwiza ukina imbere asatira, umukinnyi w'imyaka 17 wazamukiye mu ikipe ya Sporting Club de Portugal, yaciye no mu ikipe ya Benfica. Akaba ari umukinnyi wavukiye muri Guinea Bissau ariko akaza kwerekeza muri Portugal hakiri kare, ku buryo amaze no kubafata ubwene gihugu bwa Portugal, akaba anakinira ikipe y'igihugu ya Portugal. Ari gufasha ikipe ya Sporting kwitwara neza, dore ko kuba kuri ubu iri no ku mwanya wa mbere hariya mu gihugu cya Portugal. Uyu mukinnyi w'imyaka 17 yaguzwe akayabo ka miliyoni 51, akaba azagwa mu ikipe ya Sporting kugeza mu mwaka wa 2026 mu Messi akaribwo azaza mu ikipe ya Chelsea. Uyu mukinnyi akaba azasinya neza umukono akashiraho imyaka 7 guteranyaho umwaka umwe wa Adonzi, akaba byamaze kuba yumvikana n'ikipe ya Chelsea. Impamvu yavuzwe cyane ni umukinnyi wavuzwe cyane no mu ikipe ya Manchester United
dore ko yazamuwe n'umutoza Ruben Amorim atoza ikipe ya Sporting, akaba ari wamuhaye amahirwe mu kimaze gukina imikino igera kuri 20 mu ikipe, gukina imikino igera kuri 20 muri ikipe ya Sporting Club de Portugal, uri kugenda anitwara neza. N'umukinnyi mutoya utanga icyizere wamaze kuba yibikaho n'ikipe ya Chelsea muri ya projet yabo yo kugura abakinnyi bakiri bato bafite impano beza batandukanye bari hirya no hino. Chelsea ikaba no mu makipe azakina igikombe cy'isi cy'amaklabo mu mwaka utaha, muri uyu mwaka turimo mu mpeshyi kizabera mu gihugu cya Amerika. Tuvuye kuri iyi nkuru ya Chelsea, reka dusoreze amakuru yacu y'imikino ku nkuru ya Brazil n'umukinnyi wayo Neymar Junior Santos wamaze kubakurwa mu ikipe y'igihugu ya Brazil. Uyu nguyu yakuyemo n'iki? Uyu mukinnyi yakuyemo n'imvune yagize mbere yuko akina umukino wa nyuma muri club, yari yamaze kuba ahamagarwa n'ikipe y'igihugu ya Brazil, ariko kubera imvune ye byakomeje kugorana yamaze kuba akurwamo. Uyu mukinnyi wari witezwe kuzakina umukino ikipe ye izaba ikina ifitanye muri iyi mikino ya international break, izaba ifitemo umukino n'ikipe y'igihugu ya Argentina, akaba atazabasha kuboneka. Yamaze kuba yandika urwandiko asaba imbabazi, anavuga ko we yifuzaga kuzakina umukino, yanishimiye kongera guhamagarwa mu ikipe y'igihugu ya Brazil, akavuga ko ababajwe no kuba atazaboneka, ariko agiye ngo kwiyitaho no kugerageza ibishoboka kugira ngo azaboneke muri campaign zindi ziri imbere. Bibutse ko Neymar Junior Santos akaba ari rutahizamu w'ibihe byose mu ikipe y'igihugu ya Brazil. Mu ikipe ya Brazil yatunze abakinnyi benshi batandukanye bakomeye barimo ba Ronaldo el Fenomeno, ba Rivaldo, abakinnyi nk'aba Juninho, abakinnyi batandukanye nk'aba Ronaldinho, ariko uyu n'aba Pele bose uyu niwe rutahizamu w'ibihe byose mu ikipe y'igihugu ya Brazil. Akaba yasimbujwe umukinnyi witwa Endrick mu ikipe ya Real Madrid, akaba yamaze kuba amusimbura mu ikipe y'igihugu ya Brazil. Akaba ari amakuru tunasoreje amakuru yacu y'imikino twabateguriye uyu munsi. Mukomeze kugira ibihe byiza, ngiye na Charles Chabi, mukomeze kugira ibihe byiza, nyagasani abarebe neza. Hasta la vista, shalom shalom.